izinto zami hamba noThumza madoda Thumza Omina ngeke ngisibuza ukuthi lo mhlaba uphilwa kanjani na Omina ngeke ngisibuza ukuthi lo mhlaba uphilwa kanjani na Abantwana labesazalayo awubheke bona bayakhula Abantwana labesazalayo awubheke bona bayakhula Abantwana bethu bona bayakhula lenkinga lazo ziyanda Abantwana bethu bona bayakhula lenkinga lazo ziyanda Uyakhala mntanami uthuba nzima lobo uthwele emhlabeni sokuqeda nganina Umfowethu uyalila naye uthuba nzima lobo uthwele emhlabeni sokuqeda nganina Utate uyalila naye uthuba nzima lobo uthwele emhlabeni sokuqeda nganina Ayisephi indawo yokuthatha lapha emhlabeni Mfowethu nawe dadewethu ayisephi indawo yokuthatha lapha emhlabeni Danami ayisephi indawo yokuthatha lapha emhlabeni Omina ngeke ngisibuza ukuthi lo mhlaba uphilwa kanjani na Ambala sonke sisithanda mina madoda Madlalula Kuzimalanga Romaposa Juli Sandomas Mabuza Mr. Moyo Yatela Toba Angela Dr. Kasoli Manager madoda Town Jovini Mr. Kozani Ithi wozolo mzini omkhulu Omkhwanazi Itekeo zekai Cholacho Lamji Sisho kamnandi kamzamo Tozo zithi kumina Konya King Konya Thumza Kusela Konya King Konya Bayabaleka Wena uma uvuka ekseni uzolokhu okubi ayisekho indawo yokuthatha lapha emhlabeni zochashe eduneni lakho Wena uma uvuka ekseni uzolokhu okubi ayisekho indawo yokuthatha lapha emhlabeni zochashe eduneni lakho Imkhuhlane yona iyanda lokufa lakho kuyanda
ayisekho indawo yokuthatha lapha emhlabeni zochashe ejuneni lakho hlala khonapho fora kamdala Ngwelu pembesi wagcwala isihlahla abafana bangena amaredi kamothi bayabaleka abafana Viva! Chumza. Kanjalo seking madoda lonya Imkhuhlane yona iyanja lokufa lakho uya